November ni thum sang ni som ni panga tho tan ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule October ni som ni Farooq Khan Sudan Ramanot Darfur State khopui el faser chu Sudan Ram Paramilitary Force Sudan Ram sipai te do tu ni ta Rapid Support Forces RSF te chuan an la a RSF te hian el faser khopui hi kum khat le chan ve chung zet hualin he khopui chunga hian lir theilu le chuak an dang bet tlata ti chuan chol ni masa October ni som ni Farooq Khan he khopui hi an kuta tu tange nge a heta tang hian el faser khopui cheng mi sang ni vel tha an ni to ni in Sudan sipai Sudanese Armed Forces SAF te chuan an soya Sudan Doctors Network chuan mi sang kha zanga vel an thi ni in an soi thunga a eng jok jok po ni se kar khat chunga khopui pakhata in thana chuan rap thlak takani Sudan Rama hian kumni le chan veliam ta chung khan tual chung boina rap thlak taka thlenga khovel huap media lian ten Donald Trump le che velan boi puya Ukraine le Gaza boina chon chatui berani wangin kumni le chan veliam ta chunga mi singli chuang thina mi makta doi som panni vel zetin in le lawan tlan chiat san mek na khopa boina rap thlak hian khovel hria ta hlo hle ani El Faser hi Darfur biala Sudan sarkar thunun khopui lian am chuna ni to a RSF te hian thlasom pariat chung zet hual betin nan la thei hrama he khopuya omte chu engma la lut theilawa siamin rancho te I hial khopan siam nuwa October ni som ni Farooq Khan an la a mi sang ni vel zet an that ni in Sudan sipai SAF te chuan an soyani El Faser khopuya mi makta duai khat le noi ni zet mai RSF ten KM som nga Farooq zeta thui dan na siama an dan be a eitur neilawa kum khat le chan ve chung zet an rek ril trama chok thei box si lo engma la lut thei box si lawan siam rap thlak dan tur hi soi ngei na po aum lo hialang El Faser khopuyan lak nuwa RSF te hian he khopuya mi sang ni vel zet te chu na sataka soi sa in an thata an mani RSF te nge hian mishing an that lai hi video la in an vor dara a hlopin an kap hluma an du an mana damdo in te po an suwa sam mia maya mi pui tan chetur te po zuin an that na sa hle ani kan puan tongin RSF te hian mi an that na salutuka an mi tha ruang an da vum te le an thisen luang te chu satellite thala ka tang poina lang thei hial ni in Yale Humanitarian Research Lab te chuan an soi ani kha El Faser khopui tang hian mi sing thum vel te chu he khopui chimlam KM som saria hla toila khuwa kia kalin an tlan chiani in UNO chuan an soi heti la hian October ni som ni panga RSF ten an lak North Kordofan State a Barak khuwa po RSF te hian civil mi te mai ba ka tran puina na thok tu te po soi sa in an thata International Federation of Red Cross le Red Crescent Society te chuan bara a hian Sudan volunteer panga than nia mi pathuman chin hriat lawin an om mek ni in an soya bara bulmaya om e obet khopui chu Sudan sipai SAF te thunhuaya aloma RSF te hian lak tumin an beile mekani tuna hian Sudan ram chu khosak lam Sudan sipai ten an thununa khothang lam RSF ten an thunun thunga RSF chuan Sudan sarkar laka om ni lovin sarkar ran an siam ti an puanga North Kordofan State khopui el obet po lak le an tum meka el obet hi tuyal theile thil sang sanga sum don na mun pui Darfur le Sudan khopui Khartoum in kalpona kong pui poimo lai taka omania Nigeria ramatanga sa khothila jinte kalkong poimo ani boka motor le rel kong ba ka bong to lai lir kong poimo ina paltlang khopui ani wangin SAF le RSF te hian anin chu mekani El Faser khopui chungchang a hian Sudan sipai commander Abdel Fattah al-Burhan chuan mi pui tamjok in nunnan chanan hlo wangin an chua san ti asoya El Faser kan mi pui te chunga thil thleng phuba hi kan lange yang ati heti lai hian Sudan Ram Foreign Minister Hussein al-Amin chuan Sudan sarkar laka hel RSF te chet dan chu khovel ram dang hruai tu ten an ngai ven lo chu makati thu asoya RSF te chuan Sudan rama mi pui sarkar din tuma ma lan ni thu an sai ve thunga RSF ho tu Mohammed Hamdan Dagalo chuan asipai te jinga civil mi te kutthla kan omani chuan nataka hreman niang ti apuang ve bokani RSF te hi tira chuan tribal nam pemkwal chi ten Sudan Ram President Trin Omar al-Bashir trana beitura silai keng Poland din Jan Jawid an nia an kollen nun ron ema wangin hlaule ti khai an nia kumsang ni pathum atanga sang ni som pathum inkar
kum som chung khan tribal nam dang noi thum don tha na mo phur tua ngai an nia kum sang ni som pathuma president al basir chuan janjawid te chu rapid support forces ti in Sudan ram paramilitary force officially na puanga sipai nuai khatvel an nia kum sang ni som pasari khan dan thar siam le in independent security force an ni le a kum sang ni som pakwa boina choka president al basir chu pai thla ka nia he thila hian RSF te chu mai jang hlap tu an nia kum sang ni som ni pakhat khan mi pui than prime minister Abdullah Hamdok pai thaturin SAF te nen an thok khau le ani mi pui than sarkar pai thla ka nia sipai ten ro rel na changin RSF le SAF te chu mun khata in chhun fin an tum ta a ma se SAF ho tu Abdel Fattah al Burhan le RSF ho tu Hemedi te chon thu nei nan in chu le ta a kum sang ni som ni pathum April ni som panga khan RSF le SAF te hi an in do ta a Sudan rama tol chung boina rap thak tak a chuak ta ni in dona kal zela RSF te che dana fir fiak tel tela tuna chon rap ni lo tribal nam te suat nan thokani ber to a el faser khopuya po hian in tin lutin arab ni lo te chon kap hlum mi mai ni in Sudan ram human rights group te chon an soya RSF te hian mei chia te man khomin a hu hovin an pong sual bok thina RSF te nan lak khotina a hloplopa in thana thlengna sa hle ni in soyani bok Sudan ramatul chung boina hi al Burhan le Hemedi te thunai na in chu wang ti chu chan lian bera soini ma se Sudan ram hi rang kachak tamna ni wangin rang kachak tamna mun in chu na ni mek anti bok Sudan ram boina ti re tum hian mala na sang sanga om to a African Union te Saudi Arabia le US te point malama se omzia nei theilawa US hawin Saudi Arabia Egypt le UAE te point roman na siamin September thla khan in biakna te po na yania tun thlengin an lain rem theilawani tuna hian el fasera tanga tlan chuak mi pui sing thum zet te chu hun sang sanga tlan darin ei tur tha nei lawin pon le ra mi tam takan riaka bara khwa tang point mi sang ni velin el obey tan thlenga anni po hian riana turan nei lawa pona puanin kain arem dan dan in anom mekani hetiang hi ni line Sudan sipai te chon tran puina na thoka om World Food Program official te chu RSF lamtanga puin boinan siam mek boka WFP chon Sudan rama hian mishing makta doi somni pali velin traman ma chon meka chu ti chungan hathok lei thelo siaman ni chu lungchiat thla kan ti thuan soyani Iran President Masoud Pezeshkian chon nimin khan Israel le US in nuclear munan bom chiat sak chu amaya thazo kan din tharle don thu apuang nimin khan Iran President hian an ram nuclear program mun te to in amaya thain kan din tharle don atia heti la hian Oman chon US le Iran te chu in beturan du thuan sai ve thung Pezeshkian chon kan building ti chiat ani wang hian kan tol don lova kan scientist te hian nuclear program din tharle turama mo thiamna an la nei reng atiani heti la hian Bahrain IISS Manama dialogue Oman ram foreign minister Badr al Busaidi chuan US le Iran ten in biangna do kanan kil la hi kan du berani atibok country dangin Israel chon Iran nuclear le sipai mun te bein US in Iran nuclear mun puiten bom boka Israel hian Iran nuclear scientist enge moza tan tha sak bokani kha tunha ya US chon Iran hi an missile le drone program wangin an shrek don ti puangin an tho puiram te point Iran shrek na thar hi an kalpui ven be sei thuan puanga hemi chanlet nan hian Iran hian an nuclear program thar tho len tum thu hi an soita ni inalang US President Donald Trump chon Nigeria sarkar chu an rama Christian te thanan ti top theilawani chuan US in atan puina zongjong ti top ba ka sipai manga be main hre don lo ti soina wawa Trump hian Christian te thawanga hawani nimin khan Trump hian truth social a post siamin Nigeria sarkar hian Christian te thana thleng mek hi an ti top lo chuan USA chuan Nigeria tan puina zongjong ti top ngal dona rong taka chemek Islam firfiak te noi bo turin sipai po kan tir lut mayang atia US Department of War chu in bot sai tu Russia tirin US a cheni chon na takle rang taka niang ti in Nigeria sarkar chu rang taka che turin a Russia tira mala tura in bot sai turin Department of War ka hril ngalani kan cheni chon rang tak na taka niang firfiak mi solten kan Christian unaw telakan chiang in kan che veang Nigeria sarkar hi rang takin chero se atibok
Trump hian Nigeria chu Christian ti du dana ti top theilowa puin abi ka en me kan ni thu alo soi to a Nigeria sarkar chun Christian te abi ka ben ni lo thu an sai ve thunga Nigeria ram information minister Mohammed Idris chuan mitam takaruala tha anga soi chu thudik lawani ati ve thung Department of War Secretary Pete Hegseth chuan President Ramaphosa reply in yes sir atia Nigeria ram mai ni lo khovel khoi hmuna po poisoi lo Christian te thana hi top ngal turani ti in Department of War chu chok turin anin bo sai ngal thu asoya Nigeria sarkar hian Christian te aveng lawani chuan Islamic firfiak te hi kan that veang ati ani ni jangkhan Nigeria hian US puinai nan rama Islamic firfiak bayan tum thu an puanga President Bola Tinubu advisor Daniel Buala chuan kan ram himna ti chiat ani don lo chuan US puina hi lom takin kan pomang President panhiten hemi chungchang hi an soidun huna firfiak chena dona konga chakzoka kan tho ho thei ka beise ati Nigeria hi Africa khomol puya mishing tamna berram ni in mishing maktadoi jani chuangan oma kumsom panga chungzet chu Islam firfiak te wangin an boi to a Boko Haram le Islamic State West Africa province pol te tharum thona wangin Nigeria ram mar chaklam Muslim tamnarama Muslim nivelo sangtam takan that to a maktadoi te lan ral tlan mek bokani bazari lo thira wangin kan lome